Musaisa mwendani twacokethia na twina mauvo maseo na ndio tondo twese kaunti ya Masako ndeni wa sub county cia kaunti ya Masako asia cia kana ende andu ala mendete muvila mekundu kethathukanio mweka ni meyumilite kwa namba nene pyu indi kwiloela finals cia World Cup indi tondo twese kana World Cup ithela mthani wa mundi timu wa Spain witha kana timu wa Argentina mwendoni wa saa ina ni mabikiete nena ni metelete muvila na indi ni twetha ne buso ya kwithiwa na director wa Youth and Sports kaunti ya Masako Onesmus Ituo na ende tunake ba studio nienda tumunenge mwana atukethie na ende aitutapia iyo niki mabangie kwithana kindu ki kino tethio mokwe amwika na kaunti ya Masako yonthe titakwananga andateka mondo director karibu sana. Asante. Twinotano nundu ni woka kukwitu nikendo tusungia maukulio maingi andu methia maikulia kukonia endi screens nene tikona ku sokoni andu meki ye mwana ni sumilile siathi kwilela muvila na endi nthini wa bilingi ni twegwa andu mayasya no seo kwou endi yu amba ukethia musia cia kamera yaku ni ya nikenda tilike nthini wa makulio na endi tiende cia kilungu. Asante. Kwa masitwa neta wa Onesmus Ituo, director wa Youth and Sports Masako County. Musiaisia wa Masako ibalawe na ukamba wonde nyekwatia muyaseo na mwatindanesa after othaithi museo wa omundi. Screen wa ngolia nenda kwambia na initiative ila ivo ya excellence the governor Vinya. Utana bothi bo mundu director ka wambe ututabia ni Spain kana ni Argentina. Ni director wa Youth and Sports kana sports ndinda na team. Okay. Nye sionde nenda ni kathie na ila ya win nda yakwa. Okay. Na kiungu na twandikela twesovika Governors Cup la twende the 4th edition. Di support ya Kithioko FC kana Scotland support ya the 640 teams ila za asinda na yakwa ndo ne museinde ndana chendi. Okay, kindu kini twisiki ndi ya Kenya kana Masako iyo ka ni kindu ki chandi yonthe lakini ba Masako tondo twetha tuyasya ndi ni waituo sieki bathukanyo kana sub counties maundu ala maende ba Masako no mome matungulu na netuo ni screens mbinge yutusungie niki mwamuye kwithiwa na screens icio nthe inene betu andu melwele mobila ndini wa matown ma sub counties ya Masako. Asante. Ondo asia kendo keke nthi yonthe tuchambitie ki international nthi yonthe kioke Africa na kioka Kenya na ende tuike kusia na initiative ya excellence tuniete kathika kanini kama Masako lake twa Machakos County yoto nie no sio NND Masako nondo excellence ebrana mayuthi make ebrana ndu make na tithio nthe twane akula mubila we usiaswa etu isima binda maingi na kana kacha yako kwitu Kenya mibila mingi cia yawa ilabu motelini na TV on the kwane hapo ko no ithu initiative ya kwasia kila sub county ya nthi ya Masako ni kwenda na screens na kwa kitumi tu twenda na screens sub county kenda sio the kila mwene nthi wa Masako muyuzi wa Masako ulota tona kulika kula kuya na ulo kwenda na evandu we free ukethia ndu komana na sindu utenda kuona wisocione yaku isokulika sindu ningi ukita kuona mobila nondo uwendi ni kila mwene nthi wa Masako ataonaone ya mobila sub county yake ila excellence yasia kiki kionjo kia kwenda kuona andu make ni mwende tena ngo mwekanesa muno twende tu mwako sungi no sungi no twendwa no kwenda atona kuonania kila ward withie kila ward itona mubila na itona ona ingi cia league cia kawaida ithaukawa withie kila sub county kila ward ni ona mubila na andu ni matetheka nundu mubila ondo matuko akoilie ti o games la baba ukacia kawaida this is an investment atweka twenekale njia cia inywe mwana wona ithaukanesa ayika mathamu mode lazima mubila uo ona Isemba ayika boxing mwene challenge isune talent isino na kuibanesa mbe wa sindu ingi tuona hadi tuona kuiba o isomo onendete kisomo lakini mathawo abe kindu kwa musiaisia kana uka kuona kayeka ni omeka niu isune talent sisi ondo menacha nikaneta na kukila ikatwikanesa. Asante na nondo mubila welo kuma mwendoni wa saa ina na ni wiyo ni mivango iba mwekite nikenda kuikithia kanai andola pe kwelo la mubila na soviko onasia kwenda wena
ciana cia kusio ndau yenda cione mubila ciana icio ndani cia excellence the governor twina ivango cia ya kwikia security ondo cia andamaitwa la me ground monde pe security twina police officers kuma kila sub county mende na osisi ya kana kila kindu ki inoda twikeso tumiwa andu moke kwananga sindu situ ondo opesi andu ingi amwe maenda mayenda ucio kwa security is there. Inspectorate mevo na ndio mwenyewe ni security by himself nondo pa imondo etikala oge kusukumana bana kwa nenda na ubela na gwika kututhenya kwa hiyo ndio makolia security starts with you kila mondo asisie ona mondo bwato tote kweleka within mama na lakini objective be yambe ni kila mondo na ubela enjoy na yiwe balavanite na ikathi ya timu yake. Okay. Nenda kuikia kana ndeni wa sub county yo ndando nabika sio on the kenda no bikio imwe ile kana itatu ene ndi measianjata. Nina tata kubikanga sub county okada si kenda na sub county thamtatu ni ya The River na kama Masako ni Tala Kangundo Matu na Mwala una kwa minya Masako ene ndi mena moyo ameno tano nondo wa yiko ya excellence wikie na measia no sio nondo aingi alamate matona kulika ku na muno ame kuunza na yo kiria revenue ondo measia itwa kwandu kuma wasama okita kwa languvila na yetu magu aingi tukitata tumenoketie na yongela bado revenue ando itu ma motorbikes ma boda tumwendete muno byo ni sehemu akata biasala andola me uta sausages matumbi ne biasalani in that process ando asiwa onde meone yongela ku na withi anemegwa moyo o ando menotan na we are happy excellence no wiki initiative no na 2024 yayende ngana with twende ana kuonia ciana citu andu maitu ucio wa mubila na mayona athauki me level yulu me na miaka minini mathaukite makabika level isu na me utunga ukwati mucio kwa talent ya mubila ya mathau ni ba nimekuona umunde tubika sasa team hivi musie na kimata kisio cha best na utena kwilo mubila andu ala mendidi wa kana mero la mubila ni chao mekwinucha apart from mubila kila mekwinuka matani ite kukonia county ya Masako ni chao maye no kambe menda notano wa kwenda ne enjoy ye kwana mubila kendo chambe o meo ni meo network mondo ka manona kwa na makamena mundu ngi matonone nania na mayona development kana sindu kumena siethiawa tona kuya ndisianza masqueeze menza maiko na siendo mbingi kumbe no kitoneke bakwitu ko etwa broaden mind yitu kana ona bakwitu no to make Masako igende bwao first world na ngona ne botu tusongete nono in the first world countries kejo kethia wa na Masako uno to promise you na excellence tuika first world na ona ipo twendete ka 2027 ne laingi ndio likasia sana na kito mention nono ngona tusongete nesa na eto kuna kiu kila kingi etwenda na documentary sio zito sio na neti before excellence alike kibelani twaiba na YouTube nimeona makono ndo wekete wenzete masilanga wenzete oimi weketwe bibile dha oketwe iwanza itemetwe hospitali saubetwe na mambo ange maingi wekete netwa atatu malikanya nondo mundu no ilo likanwa kila kibo kwa kubuni kwenda kwasia nye na iba na nebo ezini myake nge yo witina inonete difference nina mabyo na inonete maendeleo meketwe ma mwene ndibaya ulawe grassroots tikulu excellence enda mwene ndo ulawe yandi oiwe impact na imewete impact na imonete mausio makwenda and no leadership. Okay, na nondo no mwatata na mwethi andu nimendegwa niki kithelo mundi kana ni mukwendea kwika ondo nasia kithelo mundi kwenda na games ingi ciukite winda yukite yona asia tuikinya kuma sub county level to ward level kana withie all the 4 wards ila ingi ni masioni ya kila mundu kwa ward yake. Yes. Okay, tulike ndini wa Governors Cup. Yes. Kitu ni cha kuambia kana ku launch Governors Cup ni chao. Governors Cup to launch ye yuni ambeta wa Kalama. Is what launch the first edition ya Governors Cup na yuni na moyo kwa ile sekana tuendete for the edition. Elangwe ya enende maitu yuzi maitu mende mayombanetie ndo toketa na kishindo kinene pyo na kuna in a better way tutako na ingi ndo already unit onete gaps ila tuikiara tuisilite atoka learn more about ndo tona kwa empower football ndio usonge kimene bene kwa identify talents kwa unlock potentials ila si bayando kwa wewe na wewe bayando bata ndo uteka
ndweta wachao lakini wewe kana kuke oso ba ya ndio kada ukie mobile na hivi ka level mbingi na as we talk to an example mbingi sia na siendete kundu kikibadhukanio wite kan be just but a view ikathio kundu ikekanesa na ikatonga back to the society na example you see po na eto ni nengane na elamu na speech excellence no na wetie ele atatu ana ko nekindu kisiona meko na imekiteneza. Okay, mwina timu siana ila muketha maybe muyasi kadha ukandeni wa Mathawasuma Governors Cup for the edition. Mathawasuma Governors Cup to thoketha cia team 650. It's yoto thoketha cia across the county. Kila ward twenda na team 16 na waka 16 times 40 we kwata 640. Iye komisiolo trosa then was some of the sub wards sina a lot of population asina clubs bingi. Nuna mwese I wards yanene. Twathi mulolongo with their nainga team to their simbinge monobyo ku dream sisi okay itwike team ekunya kwenda kwebina ko itumongelanga team itaita to ke masako na inge mono tuitala na inge mono tukongelanga. That's why the civic 650 and that way to without the 650 na to without the successful twimina yes yeah no masako pevoka and they should be in the record by county yenge East and Central Africa ya ala kuseka manaskawe kamina kama sako aya ekangu kule yenge ni mutu meanzia siba sia ku identify talents ukasiso kethela ba yake wanzane bi wando ingi na on then wathauki lakini be mutu meacha ku identify ukethia muthauki uyo kuthauka for example ndiwete nene takina Messi nene se likaki wanzane ndi metha maise makasi bauna bako niwe bawo yuba amo sia ata ku identify muthauki uya ena talent ndakese kunyimwa aki yake ebindani yokite. Asante. Twina Messi ingi muno ba masako na marumbi ingi muno ba masako. Twina na scouting. Ama ando alama okete ko scout, mamete different clubs. Clubs inene na ange bado retired. Twina na group isu na si tumuve ya sio kila bandu bonde mobile awothokewa. Na imame na matona ku identify yani museo ndo mena that qualities ya ku identify the talents na identify for sure emoto saona wasuma identify ye mabikie kwekanesa so they usually do a good job. Okay alama sinda ni opportunities yeba metha me guaranteed nondo twa kothauka kwikoka opportunity ila sinda sigala dit ne mbinge mono pio kuma world level etwenda an opportunity wa kemanda cha mbesa cha ngilimbao number 1 number 2 singili 10 na india ma scout wa bau toka sub county level twenda na kimanza cha alama sinda ngilimana ele number number 2 maikwata ngiliana na sunne aume naka na toka Kenyatta Stadium nebala tweko na the mega finale na twenda up kuma award 1 million shillings the winning team ya ume naka. Number 2 500,000 shillings, number 3 manaeli na number 4 tuimonenga ngiliana wethe nondo na wa maumasia no weno kona kindu na twamina tuilekeria team hizo situ bau we go further toka follow up toka kuna what we call M&E toka masisia mbesa hizi ni mwatomi yata mwatomi mbesa hizi nesa wethe atu na records hizo mana team hizo siende nesa hii siekio na nenda sia first edition ni yo mwatomi yangi mbesa na ino mayema na kila meika second edition team mbingi siekita nesa siambia table banking inge siambia nursery planting inge siambia na misi akuvambia ngale etc car wash machines na atu amate yeto ile mauye machine ile na matangi tatu na atu amate yeto ile ni maongele ile so tu na mende no grow nange siana ingi si without ka si ma school mama mwese ma fees so we find them very disciplined na sia football ne change hete nega ikenda inando very disciplined amenda na ikanesa ni asia ni yakete na Governors Cup na lange makaandikwa na lange oneka kwandikwa clubs nizo makalika police makalika wildlife prison na other companies and we are happy because they are doing good job. Ote na kwitha mwitha ukamatha waya na kunenga opportunities ni maundu ange meba mweka ukaikithia ndo mamweka ni metha mena mituo meseo nikenda ma avoid kwithia mena companies nduku ndi ni bado wa mubango suwa county sports program.
in doing the same games to last edition, that edition plus kana apart from Movila tunatembea na experts ma huma hospitali ma mental health mwana situ sequence about ma mental health no the about my HTS my HIV na maisha kama kuna ma drug substance abuse na ndi ma teenagers mayaya wongewa ondo matono grow matana kwa na siendo na GBV kana with maundu mavoka na musi tikao imwele kalanthi muka agree na ithia twalika musi ti win case na ucio kanzo ugethukisia omana wiye kosa na muna ndo mwekata mulonga maundu menu maundu acio onthe tunenda na officers su alongside that ni tunenda na registration of ibande mwana situ mwezi ya ibande nange mayasa ibande no mayenda na mbese okakwekata kuibia asu tunakona mana free of charge mayito na exalted the governor na lange mai register kula asindo mingi kana withi kilo mwene wa field balava ile na tuimina tunaweka tree planting we want to make Machakos a green environment together kiwanza ni balatu twabando miti na a team own that initiative ayambi onithio sio na nesiende no nithia na twa monta miti bingi no ende no survive mwana situ apart from Movila tunakona maundu asu na nine kanisa na ende msaisa mwendo watu hithi kulo ni jari ngililikana kana tuna director wa youth and sports countini ya Masako Onesmus Ituo na ende tunakeba ndini wa unena nyawitu wa omonde ekati sioke kwako ando ngine maite kana undu ukona ndena talent isu kana maybe nde South uka Movila ni kudepende na balani thaukia mwiki tata ta kaundi ya Masako kuikithia kana in future iwanza cia mathau iketha ciwo andu maketha mena uniform kana ngwa cia kwikia kana maybe mena trained coaches nikenda withie nao mubeno wa sports ni watethecia athauki ma Masako. Asante ondo nawe ta ito iwanza the kila ward tuitama iwanza ile na so far tutumete iwanza 32 so far tumeti iwanza that too kuone ndo that tuna kwenda na utema iwanza ile ingi kana withie kila ward nenda na iwanza ile ndeme o twende no manda unotona kweka ogethia kila ward nenda na iwanza ina itametwe itona thaukiwa na as we go by and by withia iwanza sio on the kila ward ni iwanza bakuthi kumi kila kiwanza kitemeka na withia maizi maitu me palava ile na nindikenesa si first na kike wacho ogethia silenesa on the same note na QK na blandi na weta tuithauka vile 650 teams kila muthauki no nenga wa uniform kana kila team nenga wa uniform na inengwa Movila na ndino wa process ya mathau manenga wa refreshments ko lawa weta ku manenga uniform na chao na merchandise ni plan yevo na nimeka wa o tumuvita forward na bango ende na kwenda sio ono na weta magenda ona ifans on the itono nengwa chao uniform gada mwe to woka kuthauka governors cup kenda tu mwala fani woka buombe ni wekea top ya mathau na kila mundu enda evala bailite ikulo ya mweso nena nae kalima Masako alama ende na kwilo la mobe alama etele kwilo la mwendoni wa saa ina maybe umanenge invitation kana mathoche ndini wa kwilo la movilo su mwendoni wa saa ina na pia inde wimatabia nikimailite kwithiwa makinenga kana my support governor wa Masako Mwandu wa Vinyandeti ndini wa kwilo la movilo su. Asante na ndawaza kwibsona ne thoche athauki omde enenze Masako matone kwimilya kwa wingi turone kwelela finals ya World Cup nondo Movila no twetete na excellency na twetete free of charge thini wa ward sub county onde cia Masako ula ubika avike atone kwenjoy one Movila na yona kana talent isu wene baaya na bauka ke musi no yoneke athauki onde Masako CCI na muyi adimaya mwikwata ke wigala kisio kia kona ke undo ile kweka na kana utomobika level isu asuma bikete aizale the governor enotanu munovyo ondo akumwete yake no na nino kumukulia muto nenda mwe supportive nende wa initiative eno tokete kuthauka fourth edition train with the ground mwe ready to support excellency in the initiative ya fourth edition ne kana mutone ko upgrade mathau menu iwanda sienu na
tu uplift ta enenthi na tuilikana kana wona itwiko nthini wa tamu yake yambe tamu yake ile ndakatukangane sanga twiyumbanie twithio nake itwa msupporti nondo matukwane nipe nikupe ameshatupea na sisi tumpatie. Asante. Wow. Ni asante muno mundu ena Onesmus nundu wa kuka lakini no wamba lujaba undu enda ombia Spain kana na Argentina lakini ni tithiana kwa alama Masako malilikanie meilwela mubela ba alama eba taunini wa Masako twela la mubela thino aba ordinavers tukomane bau tonye kwa na mubela Athi River tuibuma Kandara Mlolongo tuibu kwanzani cha Bus Park tukomane bau kwa wingi tonye kwa na mubela. Karibuni sana. Wow. Ni asante muno nundu wa kukana na asante nundu ebinda yaku isu sonthe watutabia niso tukwenda kwigwa. Karibu. Ibinda na hengu yukite uketha itutabia muno kukonia edition isu ya governor yukite kana the 4th edition kuni tautungia mubea museisa mwendo na kuni na utungia mubea nundu ebinda yu wethi wawe na itu nthini wa kilungo keke kupitwa kwete nthini wa bilingi wa mauvo kumana muno kila kiende countini ya Masako sub countini mbingi alaindi ene mende kana maende na kumba na metele indi kwilwela muvila mwendoni wasa ina naende kulo yutu ya mundu yikulitie katikati wa Spain na Argentina ulati unenga kichwa no nita wa Carolina mweni wa muteti naindi usuni wa muthia wa bilingi wa mauvo twithiani mwendoni wa saa 3 tunengelelie mauvo mbeange na ukethiana na utho chanthini wa kilungu cha kunikili wanzethe